Tidjara Kabendera ufite izina rikomeye mu itangazamakuru ryo mu Rwanda yahishuye byinshi ku buzima bwe bwihariye mu rukundo, agaruka ku cyatumye asubirana n'umugabo babyaranye nyuma yo gutandukana n'uwa kabiri. Abagabo bamutereta ni benshi. Tidjara yahishuye icyatumye atandukana n'umugabo wa kabiri agasubirana n'uwo babyaranye. Mu kiganiro cyihariye Tidjara Kabendera yagiranye na H. Innocent yagarutse ku buzima bwe mu rukundo, atanga urugero rw'ibyamubayeho birimo isomo rikomeye ku bifuza kubaka ingo. Kubisobanura yabanje kuvuga ko inkuru y'urushako rwe ari ndende, icyakora agerageza kuyivuga mu ncamake. Yavuze ko yabyaye abana babiri akiri muto yiga, akabarera bagakura, nyuma uwo babyaranye agahindukira bagatandukana, buri wese akanyura inzira ze bitewe n'impamvu atifuje kugarukaho. Tidjara Kabendera yatangaje byinshi ku rushako rwe, nuko kugeza uyu munsi hari abagabo benshi bakimutereta. Nyuma yaho ngo we yaje gushaka umugabo wa kabiri ariko ntibyagenda neza. Yabisobanuye agira ati, naje gushaka ariko ntabwo urugo rwagenze neza, ntabwo yari we muhamagaro wanjye, turatandukana, papa w'abana aragaruka turabana, niwe tubana kugeza ubu ngubu. Yakomeje asobanura uko byagenze ngo asubirane n'umugabo we wa mbere bari kumwe ubu ngubu. Ati, biratangaje cyane, nakubwiye ngo byose ni Imana ibikora. Mu by'ukuri ntabwo twatandukanye nabi, twatandukanye kubera ko hari icyerekezo cy'ubuzima, destination yagiyemo kandi njyewe kitari kinejeje. Yayigiyemo nyine nk'abasore, namwe murabizi, ajya mu yindi si nanjye ndi mu yindi. Mu gutanga ubusobanuro bwabyo neza yatanze urugero avuga ko iyo uri umusore ugatera umukobwa inda, ahanini umukobwa ari we wita ku mwana. Aha rero ngo nawe yagombaga kumenya abana agakomeza kurangiza amashuri ye. Tidjara n'umugabo we batandukanye agashaka undi, nyuma bakongera gusubirana. Icyakora ku rundi ruhande imvugo ye yumvikanisha ko uyu mugabo wa mbere bari barabyaranye ari we ushobora kuba yarateye intambwe akamusaba ko bongera kubana. Hari aho yagize ati, urumva rero nawe indi si yari arimo wenda yarigaruye, aravuga ati, ariko se mfite abana ngomba kurera. Urumva rero kuba byaragenze gutyo akagaruka mu buzima bwanjye, nicyo kintu cya mbere gikomeye kibaho. Shimira Imana. Nyuma yo gutandukana n'umugabo we wa mbere Abdul Nasir Kagezi tariki ya 30 z'ukwa gatatu 2008 nibwo Tidjara Kabendera yasabwe arakwa ndetse asezerana imbere y'Imana n'umukunzi we akaba n'umugabo we wa kabiri Burakari Abubakar. Mu mwaka wa 2005 nibwo batangiye gukundana, hanyuma muri 2007 bemeranywa kubana. Tidjara ubwo bakoraga ubukwe n'umugabo wa kabiri muri 2008, nk'uko yavuze ko umugabo we yari yaragiye mu yindi si, yatangaje ko icyamushoboje kongera kumwakira mu buzima bwe bakongera kubana ari urukundo. Yavuze ko uyu mugabo yongeye kumubwira ko amukunda kandi amukeneye, maze nawe asubije amaso inyuma abona akwiye guha agaciro umuryango kuko buri mugore wese yifuza kuwugira. Twamubajije niba nta bandi bana yarakagize, avuga ko ntacyo yabivugaho. Tidjara Kabendera uri hejuru y'imyaka 40 yavuze ko kugeza n'ubu hari abagabo benshi bamutereta, asaba abagore bubatse ingo kwitwararika kugira ngo bazubake zikomere. Yagize ati, aho ukora baba bahari, aho ugenda muri karitsiye baba bahari, ni benshi. None se nk'ubu uyu munsi navuga ngo ni bangahe? Ni benshi, ntabwo bashira akanimero iyo akabonye. Instagram zateye, Facebook nabo utazi baba bahari, ariko ibyo ngibyo umuntu ahura nabyo, cyane cyane igitsina gore. Yavuze ko ubu hari umuntu ufite imyaka 40 usenya urugo rwe hejuru y'ubusa kubera ko wenda hari umusore hanze aho w'imyaka 25 abyaye wamwandikiye amagambo meza cyangwa se wamuhaye keya, wamwitayeho. Yakomeje avuga ko ibi bihari, asaba abubatse ingo kutiroha muri izo ngeso, abibutsa ko icy'ingenzi ari ukugira indangagaciro. Yakomeje avuga ko ubu usanga hari abararuka bakuze baba batarabikoze mu butoya bwabo. Yasabye ababyeyi kumenya ko hari ababyeyi ntibagendere muri izi nzira, bavuga ko njyewe ndi mwiza, ndacyambara ipantaro ikambera mini n'ibindi. Tidjara Kabendera nyuma yo gusezera mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA yari amaze imyaka isaga 18, yinjiye mu bucuruzi, acuruza imyenda y'abagabo n'abagore, amavuta avura uruhu kandi atagira ingaruka, cosmetics. Ashobora kuvura uwitukuje. Ushaka gusubirana uruhu rwe rw'umwimerere yanagufasha kuvura ibiheri. Iduka rye riri muri Chic, rifite umuryango nimero
A00 Kabiri. Urebye afite ibikenewe byose byafasha umugore gusa neza kandi atitukuje mu myenda acuruza, harimo iyaturutse muri Turikiya y'abadamu bifuza kwambara bikwiye cyane cyane muri iki gihe cy'igisibo cy'abayisilamu, inkweto n'ibindi byinshi. Muri uyu mwaka wa mbere wa Bralirwa izatanga miliyoni 180, ukurikiyeho itanga miliyoni 160. Nubwo habonetse uyu muterankunga mushya, ntihabura kwibazwa uburyo Ferwafa yahenzwe muri ubu bufatanye ku buryo yabona miliyoni 640 mu myaka 4, nyamara ikipe ya Rayon Sport ihabwa na Skol asaga miliyoni 600 mu myaka 3. Ferwafa yatangiye gukorana na Bralirwa mu mwaka w'imikino 2004 2005, biza guhagarara kugeza 2009 ubwo yasinyaga imyaka 3 igeza muri 2012 kuri miliyoni 350 z'amanyarwanda. Muri 2012 na 2013 Bralirwa yongereye amasezerano kuri miliyoni 160 mu gihe shampiyona yitwaga Primus National Football League, naho 2013-2014 yatanze miliyoni 170. Shampiyona yitwa Turbo King National Football League, aho ikipe yatwaye shampiyona yahabwaga miliyoni 10 mu gihe mbere y'uko umwaka w'imikino utangira buri imwe yagenerwaga miliyoni 2. Nanone kuri iyo nshuro yose hamwe akazaba miliyoni 4 ku ikipe imwe. Amavubi yazamuye urwego. Biragoye kumenya ufite uruhare runini mu kwitwara neza kw'Amavubi mu mikino iheruka hagati ya Minisiteri ya Siporo iyobowe na Minisitiri Munyangaju Aurore Mimoza cyangwa Retired Brigadier General Sekamana na Ferwafa. Gusa icy'ingenzi ni uko ntawakwirengagiza ibyishimo byabonetse mu ikipe y'igihugu mu myaka 3 ishize, birimo kubona itike ya CHAN ya 2020. U Rwanda rwasezeraga Ethiopia, gusezera Seychelles mu ijonjora ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi, kugera muri 1/4 cya CHAN 2020 no gutsinda Mozambique byatumye u Rwanda rugera ku mukino usoza iyo mu matsinda rushobora kujya mu gikombe cya Afurika kizaba mu mwaka utaha, nubwo inzozi zitabaye impamo. Ku rundi ruhande ariko hari ibitaragenze neza byinshi, birimo kudahuza kw'inzego zombi yaba Minisiteri na Ferwafa mu itegurwa ry'amakipe y'igihugu mu byiciro bitandukanye n'imyambaro. Amavubi yaserukanye muri CHAN 2020 yavugishije benshi, icyo gihe Ferwafa igategekwa gusaba imbabazi. Yagaruye amakipe y'igihugu y'abakiri bato mu myaka 3 ishize, nibwo hongeye gushyirwaho ikipe y'igihugu mu bato nyuma y'imyaka 4 zititabira amarushanwa. Muri 2019 ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 15 yatoranyijwe mu bana bitabira amarushanwa y'abato yateguwe n'Ijabo Rwanda, agaterwa inkunga na Ferwafa. Yegukanye umwanya wa gatatu muri Sekafa yabereye muri Eritrea, mu gihe mu mwaka ushize wa 2020 u Rwanda rwakiriye Sekafa y'abatarengeje imyaka 17 yabereye i Rubavu nubwo rutarenze amatsinda. Ikindi cyo kwishimira ni uko kuri ubu hari igenamigambi ry'igihe gito yari gukoreshwa mu gihe hashize imyaka 2 hatunganywa gahunda y'igihe kirekire. Ubuyobozi bwa Ferwafa buvuga ko izamara imyaka 15. Kwaduka kw'icyorezo cya COVID-19 byatumye amarushanwa yari yateguwe mu bakiri batoya, haba mu bahungu n'abakobwa adakorwa, ndetse bikaba byari guhuzwa na gahunda y'umupira w'amaguru mu mashuri izaterwa inkunga na FIFA. Hoteli ya Ferwafa n'ibibuga mu mishinga migari Ferwafa yari irihaye ufatiye ku yatangijwe mu gihe cya Nzamwita Vincent de Gaulle na Sekamana, harimo kubaka hoteli y'inyenyeri 4 n'ibibuga bitandukanye. Iyi hoteli yari kuba igizwe n'ibyumba bigera kuri 88. Yatangiye kubakwa muri Kanama 2015, aho yagombaga kurangira mu mpera za 2016, ariko kugeza uyu munsi imirimo kubaka yarahagaze ndetse ntibizwi n'igihe izasubukurirwa. Hoteli ya Ferwafa yagombaga kuzuzura itwaye miliyari 3.5 yari kuva mu baterankunga 2 b'ingenzi binyuze muri gahunda ya FIFA World Forward 1. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ryari ryageneye Ferwafa miliyoni 2 z'amadolari yo gushyigikira uyu mushinga wa hoteli, binyuze kandi mu bwumvikane n'umubano wari hagati ya FLMF yo muri Maroc. Ferwafa yemeye ko amafaranga yabo yo muri FIFA angana na miliyoni 2.5 azahabwa Ferwafa ikayakoresha mu kuzuza umushinga wayo wo kubaka hoteli. Nyuma y'uko amafaranga ya Maroc atinze kuboneka, bigahagarika imirimo y'abari bashinzwe kubaka iyi hoteli, China Civil Engineering Construction Company, abashinzwe igenzura Ferwafa yishyuye agera kuri miliyoni 1.5. Kuri ubu Ferwafa yabwiye abanyamuryango ko izakomeza kubaka iyi hoteli nubwo bitaramenyekana igihe imirimo izasubukurirwa. Ferwafa ifite kandi inshingano zo kubaka ibibuga 8 bigezweho. Ku ikubitiro hakaba hariyemejwe kubaka icya Gicumbi, Rutsiro, Rusizi muri uyu mwaka wa 2021.
Etadi Brigadier Sekamana Jean Damascene yeguye habura amezi agera ku 8 ngo manda ye irangire. Habyarimana Matiku Marcel usanzwe kuri uri vice president niwe ugiye kuyobora Ferwafa kugeza iyi manda irangiye nk'uko amategeko shingiro ya Ferwafa abigena mu ngingo ya 31 agace ka 8.